Gülşat Nurgul hem ruhlu 96 günü Afanlıklar dileklerine kalanında yükler oturana Gülşat ağayla yine ses kırmızırganlar. Yine bir kıllarga mıdırganlar. Dizayn. Onu vas boyunca artist gibi. Rahmat. Gülşat Nurgul dostum. Amacı safarim. Now, every day I'm trying to do it. Ana neydi? Талантлы егеттер, шундай көйләр йырлайлар, ысынлап та инде әле уйлап карап торам да, әле үзе белә булыр менән калырга микән? Мин һәр фарт кешене калдырмак та инде, димме. Мин ана шул кытлар дип кенә калырмын, конечно. Ләкин ана бары илтерәһең инде, ай,